So for manuia tātou tunu nei fo i tūlale fiafi ma lo le tāpuai. O si mai whaafonga whelanga lo e mai mua mai ai Amerika Samoa o Amerika, New Zealand, Australia po Samoa nei. Si mai whaafonga o le whaapopunga le nei o atamua alang Samoa Entertainment TV mai a pia. Ua sui ai fo i fōlinga ba ai o le maketi funga leile nei yaso. Ina ua tāne le fitu le tai au ua tū fale ie a le asosial au whai whaatoanga. Ma lato wala au lia mai le vasenga o tu stala i whaasala lau le whaalau loa ina o mai le ipuaa ma whaalinga o lato o loa i tawhala mo le motu nei o polu. Whaia le funga lei market i le afo le iwa i le tai au i le afo le sfutasi ma toe a matai i le afo le tasi le auli i le tau le tolu i le fiafi. O mai le ipua ana o le atufa tufatu i tū malo filifilia o polu nei. Tawalatu i fono whaavaya i tū malo. Pei tai. O le whaalinga o loa i tawhala ua atofa mo whai whaatoanga ma tau tai whai whaiva tawalatu i le asosi o whai whaatoanga Samoa. O le au whai whaatoanga ia ma le au whai whaiva o mōli mawina pea le whaawua wai o na whaatau o latu o loa i tawhala. E ese mai le vaenga tū mau o le maketi funga lei. Lea ua whai ai le whaalinga whaapitoa e amana i ai fo ilo lātou tautua, mō le sila fia lau telo le tunu i nā fo i au nanga o lo whai sao le tamau ainga. Ua amatai le whaalinga le nā, i whale ie i le maketi funga lei mai le afo le iwa i le tai au i le tolu i le fiafi. O lo whai pēr le tā alonga o matematenga i le taimi nei. A Samoa i Samoa, ma Samoa i tunu o i mamau. Po a whea e toi whaawa wai le fono lea na whaasele mutu o le palemene. Talu mai le vai aso mua mati lo o lima. Lewa sa no manino lava la fia ma fasalai. E te whatanga ina to en. Lewa sa no. Lewa sa no austai sui al parliament. O lava no lava sui ma mai. Yo. Austai lewa sa no mai on fa no fia lo lea. E lo ai lo tulanga. E tai lo fia ma kontela. Ya, vai foi manatu no foa. O le a fa mai al tato fono. Ua manatu fo ile tāsanga tui na mai, ia le avano fo nei lau whionga te matai palmia, ma lau kapeneta, ia me fo lau whionga te tele tua ngai, ma le fo i tua maota, ia tātou oe, tātou whamoe moe, te taro i le tua. E leo iai se mea tupu, o lo to apea le whongtalai, ma le whatino ino lan ta whaioi, mea lea, ia, o iai le manatu whapena, ia, o le a tātia tātou ngā ruenga, se sui ngā maria nei, meu tātou tūlai mai, ia o le fo sa no la fionga te mai tai pa mi ia isi au wala ta latu ia le a tatia tu pe la fionga te mai tai pa mi ma la ka peneta ia le tulanga le o ma wa tu lo finanga ia atoni tonu foi le mo e to e ola no o fatu ina tu se la fo ado ia e ma lo ta tu fontanga se ia se aso ia ma wa fo ile ava no pe ia tātou te whaasoa ma soa lau pule i tua. Ia, ma tātou te tā pena mai i se aso e fuafuaina, me whaaroa. Whaaroaina le sui palmia, o le sili pa la taria le lafo le tātou malolo, o e whingara weisa o no mani i oe. Au ese le ai, ua manu malo le i oe. Ele i wala awina lava se isi whaawanga o le fono whaasale mutu o le mauta, talu mai le vai aso mua, o le masina taluai. Ewi ina e Leilua se isi taimi o le fono la tamai al palemene vanga na lava na tapinanga masani mo lan talo tupe fa soso lu o lu lima lu o lu ono. Peita iwa to eto ia fo ile laula wal vang fa ukfa ile fas. Fa to ile atua sama uta sila sunga fua se fulu fa o apeli la lu o lu lima. Ina ua masi ia tule tu malo sa fata lua. Ile fio ol pa ia ol fa ululunga ol fa alfao a inga sa tunu mofono. Alala tai le fetalainga ile ai tu tangata ma le tofa o taulau niu ma upu ia te oe la ala taua. E mamoli alo i ane le tofa tu pai Chan Matis. E fai masui tau vao sa fata i sasai po sa fata lua ile ainga fatua tua ile tua sa mo utasi. Ile fai ngā palo ta tele le tunu o ta pena i aimo lua o lua ono. O le nofo inga oro o iei nei le palemene o ave aile sunga lau matia manu ringo Purcell ma fai pule le tu malo i lalo le vang fa up fai le fas. O le isi le na fai pule o le to aiva o minister. O lo au fia i to tonu o le taita inga o le malo o le fas i lalo le palemia a fionga fia me na o mi mata afa.
ese mai le to ono isi minister o lo tu maulava le avea fo i mata ita i o le whainga malo le fas. E ui ina ua le o toi avea manito tino le sitala o le vaenga wha upwhai. A le wha atua le atua Samoa watasi. Pe tai o lo momoli le wha aftai o tai fono le fas la au del mali e toa pla tai vau. I le tu malo sa fatalua. I le taimi o le lātou wheiloa i ngā nanafi. Ina ua momoli ane le matai o le tu malo. Ua wha moe moe tau vā mo le fas i le palo tatele o lo loma a Samoa. Mo le taimi nei, ua silia ma le 5 tangata o le tunu ua mae au na whaafou le stala mo le palota. O le talo sanga le ofisa palota. A whai le whaafouina lo le stala i le whaafounga o le stala o lo whaanga solo nei. O le sala tupe e lua awheta la. Ai o lo mori mauina mai, le ngā solo atu pea o i tū malo ma o lātou sui whaatutu. E le sitala i le taita i ngā le whaasilua o lua ono. Tala turi loa mai le ofisa o le pulenga po le whaalapa putunga tau LTC, ma le whaasoasoaina o le wila o lo o iei nei. Ua tau nu whailoa alo i ai el polo ingo whaalawala whaafosei, mo le taliatu i awhio inga tau LTC. O lo whaawa upeo na ngā lulu e whaatasi le ofisa tu tonu whaalawala whaafosei, matu ia whaatasiai, manisi o mta ngā luenga le malo a wal whaatinonga o ngā luenga, mo le taliatu i le whaafita uli. Ua tau nu umai ai whanua fi LTC o lo lisi le malo, mai le kampania le Agero New Zealand i Aotearoa, mai ua tuina toi nei I fulu asou. O le isi waa ua au mai ai ia isi afi elitise na taunu umai le asto na isfulu o apelila. O lo ngā lulu el whaala poptonga malo si anga wha elitise wha pii ma wha ola umane ia fi wila. E fsosoan iai ili wha fita uli ua tula I mai. Ma ia vave ona toi wha fo isia le motu sia soo. Ma le tūlanga wha asosoa ua iai nei le elitise. Ua whaalawi lol polo inga wha fo se inumeratasi. O nisi o vaenga tā ua e au fiai, le whaatanga le tū mau o le totongi no tiute, mō o loa e whaaulu whale mai I Samoa. O loa, mō le ngōsina, male whaasoasoa I nātou le elitise, na whaatau le vau Februari sulfitu ma apelila lua iwa lua o lua lima, a o le itau nuu I Samoa le aso lua iwa o Juni, lua o lua lima. O talo sanga uma whaatasiai mpepe whaamaonia, e te tawana tu inatu I le pule sili o le office o Tuesday, e iei foi ma ia inga o le atanga I iai. Inisi o tala ua whaamautinoa mai le pule a ongol kolisi o vai maunga le sunga whaumuina taefu, e te tau lava I leo leo ona whaatino lato Tuesday, mo le puipuinga o tūlanga whaapea e tutupu mai I isia onga I le lumanai. Mauti noa tau o na wha wau pēle ngā luenga malu o le malo. Ina ia mauti noa o e lei le wha I unga o le mta upu lea. Awa o le wha le tonu I. E ono wha le tonu fo I nisi a onga. A o le mea mauti noa. Ia whai le wha I unga tala whea ngai. Ina ia awa ina I toi tupu le lumanai. Ai ia pui pui ai alo ma whanau. Ale atulu. Ia maise fo I le nei tu malo. O whana wā onga o loo au fia I le ata I lunga fsota inga tele vave. Ia mionga e le whaatanga o na whaatino e ni whana wā onga. Wa ave ia I awa noa ea onga mai ai I o lātou a inga. Taluna mōli mawina e le pule a onga. O loo iai lava wha moe moenga I sa vaenga o I lātou pea onga mai pea I le whale. No whaasoa ai fo I le taimi o tua nai. Tau ai le result o le media mātou I le o whaile sua ngai. Stili le tau I o le tau mai titi I le isi level. A o tau mai titi le laia onga mai le whale. O awhianga o whana wā onga nei ua tau walea atuai ma le tōninga al kolisi o vai maunga. Talu sa o lātou ofuina tōninga ai o mōli maule ali pule sa le tatau ona ofua onga I lātou. O le mea moni ala o ta maiti ia e le tatau ona ofua onga. O le mea lan o mauti noa na whainga ta maiti e leo fia. Lae vavai mai ta maiti lae van por ka lame o lai ai o maale to o tele o ta maiti. A o lātou le disadvantage I lai tua. Lea la wo I loa whai le mea lea male mafau paunga. Ia whaaleanga ai le ngō lea onga. Ele maua statou taimi e fsilingi ai le whanau lea na salalau o lātou wata I lunga o le Facebook. Ai o lea onga lava ia vai maunga o loo solonga le leipea na polkalame pe o na mōli mau e le li pule whaanga solonga o le tausanga lua o lua lima. Ma malo loa I nei mō vai aso e lua o le aso maliu. Tamua nālau Samoa Entertainment TV I le nei tula. Whaftai tāpua I mai. Whapoponga I le taimi lava le nei I le aso atai ao e whaaso I fuaia.